तोंगानबा लाइनिंग लाइसोन लेबा लेबाक अमदा मीगी धर्म अमदी चक्चा युथकता खुद थिंगजनफम थोक्ते हाइना चीफ मिनिस्टर इबोबीना बीजेपी दा अतमना ngaंगख्रे थागी खुसुमन पीदबदगी न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग साबगी थबक सुरिबा सिंह सिंह असिदगी थबक लेपगी खोंजंग चंगसिनख्रे गाड़ी हुरान बने हाइबा मियोय अमा मियामना फुबदा लेखिदे लोइनना मियोय अनि अमना फारगा पुलिस सिनख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ना साना खोनबदा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सिजिनरबदी लमदम असुकी सानरोइसिंगी परफॉर्मेंस फगलकनी हाइना फोंदोखरे मयाम खुरुमजरी अदम नेंगबिरिबस इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओग्रम ना हुजु पुंजासी फावबगी मरोइबा पाउसिंग मयामदा पिजरी तोंगान तोंगानबा लाइनिंग लाइसोल चटपा फुरुप कयाना पुन्ना लेमिनरिबा लेबाक अमदा बीजेपी ना मीगी धर्म अमदी चक्चा युथकता खुद थिंगजनफम थोक्ते नमदना हिंदू ओलहनबता नतना चिंजाकता अथिंगबा कया थमलिबा बीजेपी गुंबा पार्टी अमदा लेबाक की सासोन सिनरबदी लेबाक कायगनी हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओग्रम इबोबीना बीजेपी दा अतमदना ngaंगख्रे तरुंग कम्युनिटी ग्राउंड दा थांगमैबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंधुना ngasi पांगथोकिबा विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ की मतंगदा नोंगमगी ओइबा पॉलिटिकल कन्वेंशन दा चीफ मिनिस्टर ना मखाताना हाइखिबदा लेबाक मियाम गी मिहुत ओइना थागतलगा लेबाक थुगाइना बसिनलिबा पार्टी अमदा लेंगाक सिनबा हाइबसी लेबाक काइनबा ओइगनी मरम अदुना मियामना बीजेपी दा वोट पिफम थोक्ते असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी असिदा कांग्रेस की मिरेप खंगलबदी चही मंगागी थबक चही अमा मखाइदा फुगतुना मियाम की सेवा तौगनी हाइके पाकिस्तान हिंदुस्तान खाइरोपसे महात्मा गांधी दी अदो की मति निंग बकाई की बने मान मधुगी वखन से फोंदुब तौरुबदगी आरएसएस बीजेपी की मरुओइबा सखा अमोइबा मधुगी लीडर हाइबदा नथुराम गोसे महात्मा गांधी से नोंगै कापगा हादिमिया सिगुंबा पॉलिटिकल पार्टी से भारत मणिपुर सिगुंबसिना सासोन सिनरगदी आई भारत कायगनी अदुगा मणिपुर कायगनी अदुना मसिदैदा सिगुंबा पार्टी सिदैदा अखोई वोट पीभम थोक्ते खुमकचम जॉय किसनबु बीजेपी की टिकेट थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मिरेप ओइरकपदा बीजेपी मणिपुर की हाने की प्रेसिडेंट मैनम भोरोतना तरामना ओख्रे अमसुंग लाक्लिबा मिरक की मिखल असिदा जॉय किसनबु अमत्ता ओइना सौगतनबा वारेप लौख्रे ngasi BJP थांगमैबन मंडल न सिंधुना खुमकचम जॉय किसनबु ओकपगी थौरम अदु थांगमैबन मैनम लेकाइदा लेबा मैनम भोरोत की युमदा पांगथोखी थौरम अदुदा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट जी एच चाउबा BJP थांगमैबन मंडल की प्रेसिडेंट वीरेंद्र कुमार अमदी तोंगान तोंगान पार्टी की लुचिंगबा कयाना सरुक याखे थौरम अदुगा मरी लेनना मैनम भोरोतना मणिपुर दा लालहौबा लेरकलिबा असि कांग्रेस गवर्नमेंट ना इंगसोक लिसिंग अमगा चमापन निफुगा मापनदा मणिपुर बु नमदना इंडिया दा तिलहन खिबदगनी हाइखी लोइनना KH जॉय किशन ना चुरचानपुर दा हौजिक थोकलिबा इरांग असि कांग्रेस गवर्नमेंट ना थोकहनबनी हाइना मराल सिखी चुरचानपुर हौर इरांग सिदैदा अखोई ओइबा कुकीलैंड अखोई तालिब डिमांड से पीद्रगदी ना कोई रिजाइन तौ होइना हौजिक कांग्रेस के MLA मिनिस्टर सिंह रिजाइन लौरगा लेनी फम था उपगी जे पिशनदी स्पीकर ने एक्सेप्ट तौ दे हारे हौजिक कैबिनेट मीटिंग यावी मकोई की सैलरी लोवर हौजिक हौरिबा इरांग से कांग्रेस की गवर्नमेंट इंजल लगा होन बनी मणिपुर मचे ताना चिन बने से सिदे हेना हानिंगाय देती बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मियोसिना चौथों हाई कांग्रेस ने तौर खुदिमता मणिपुर खारकन खुदिमता अखोइना फियोंदा अखोइ म्यामसिना थवाइना पोथादरसु करिगो फियोंदा मणिपुर थुगायरो थागी खुसुमन पीबीदबदगी न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग साबगी थबक सूरीबा सिनमिसिंग असिदगी थबक लेपगी खोंजंग चंगसिनख्रे मंत्री पुखीदा सागलिबा न्यू सेक्रेटरीट की बिल्डिंग असिदा थबक सूरीबा लेवर लिसिंग अहुम रोम थानिपान की ममांगदगी पिफम तोप खुसुमन सिंह पीदना लाकली थाजाबा याबा पाव अमा फंगबदगी ngasi पावमिसिंगना मफम अदुदा चंगसिलुबदा मफम अदुदा थबक सूरीबा सिनमिसिंग अमदी इंजीनियर सिंह थबक लेपलमखी सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लिमिटेड की मखादा हौकिबा इंग्लिसिंग अनिगा तरागी अक्टोबर थादगी साबा हौकिबा न्यू सेक्रेटरीट साबगी थबक असिदा थबक सूरीबा इंजीनियर सिंगसु था तरुक की ममांगदगी खुसुमन पीबीदना लाकली हाइरे लेबर कॉन्ट्रैक्टर अमना फोंगदोरकपदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा सिनमी सिंगी खुसुमन पीबीनबा हाइजक्रबसु ngasi फाउबा थौसा बिदबदगी थबक लेपगी खोंजंग असि चंगसनखिबनी हाइखे मफम अदुदा थबक सूरीबा इंजीनियर अमनसु था तरुक की खुसुमन पीबीदबदा नतना मफम अदुदा थबक तौबगी अपॉइंटमेंट लेटर सु ngasi फाउबा पीबीदना लैरि हाइखे थाम निपान फंगदबा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर अमना कमदोंना मैनेज तौगदगे है अखोई अवाबमनी अगी यूंगी नुपीगी
इमुंगी इसामकी गाड़ी बंदोप चले मसीमक्तदा अखोय हौजी कंपनी की साइड की सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लिमिटेड ना अखोय पैसा पीगिनी हाबे वाखलोन से हौजी फाव निंगोन चकौबा मांगदा तातन लेरे चकौबा से अखोय मैते की ओइनदी याम मरु ओइबने खाले अखोय आइगी नुपी युमदा कमाइदौना मयुमदा कमाइदौना सनाली कोन यावदना कमाइ थानी मागी इमुंगी पुनबा होबा मेटेरियल होबा आइने लैबा ngमोइदोरे लेनबो अथॉरिटी सिंह मसिगी मतान जेंक्शन बिना पमसों हाइजबसो जिबो तारिप मतम फंगद्री यारगदी कोई ओइरिबा फिल्म सिदगी फननबा साफननबा लंबी मतंग ताकपिनबाइना मयामदसो वाखत चखरबनी ngasi पुलिस ना गाड़ी कया ngarang recover तौबा ngamkhraba matung ngasina amuk gari huran bani haiba miyoi ama miyamna phubada sire gari huran bani haiba miyoi ani amasu fare gari ani su recover tauba ngamle gari huran bani haiba miyamna phubada lekhiraba miyoi adudi konsam romesh chahi taraga mapan apokpa hirendro lilong arapti mayai lekai dagini faraba miyoi ani aduna soibam rimus chahi taraga nipan apokpa santa lilong arapti awang lekai amadi thaunaujam lemba chahi kunganithoi apokpa lekhiraba somorjit kakwa makha nangmerakpam lekai dagini thogdok thokfam dagi fangba pauda ngasi ayuk anganbada irilbuk police station gi manung channa leiba basi khonggi kanguzam lailampak mapada romesh amadi rimus na scorpio amadi honda activa hura laga purakpada chingnabadagi lekai miyam na tanakhi tungda romesh na bike ama thauduna chena ba hotnabada kom amada tasinduna accident thoglaba matung miyam na phubada romesh leikhidabani hairi makoina huran bani haiba honda activa amadi mahindra scorpio jeep su recover taubangamki thaudok asida chena ba miyoi singna phongdorakpada huralakpa gari sing lilong dam mayada leiba md evob workshop koba dukan amada gari sing asi thami hairi lekai miyam na faraba miyoi ani police na pukhre amadi asiba hakchangsu lokhatkre अहान बदा मोई एक्टिवा से इंथोगा सोरोक थम गाड़ी अचौब से लौनबगीदमक गाड़ी की ओई थंब थोंनाव गिलास से थुगायरगा मागे लोक से हांगतोगा थौगे तौब मतमदा गाड़ी की एलार्म यावबदना खोंगकपदगी अखोइगी तुम्मिब युमदु याम नकनना लेबनिना हौगनरकपदगी हाइरिबा मिदु चेनगिबगा लोइना थोंगालदा खामा लेरिबा गाड़ी मचा बाइक अमगा एक्टिवा अमगा मोइसे पुन्ना मखा पांगना थौदाग्रे अखोइना अमुक तानाबनी अदुबो मा गाड़ी एक्सीडेंट होगा आदा तारगा लेरमे मादी बाइक ता तुछलमनी अखोइदे पुगिब्रे एक्टिवानी एक्टिवादो तानानबगीदमक्ता अखोइदे अतोपा लंबीदो अदमाइना चले गाड़ी हुरान बदुदा यावखिबा अराप्ती अवांग लेकाइदगी रिमुसना फोंगतोरकपदा मियामना फुबदगी लेखिरबा रोमेश का लेकाइ अदुगी मियोय अमगगी मतेंगा लोइनना मखोइ मयामना गाड़ी अदु हुरान खिबनी हाइरि लांगमिनरगा अजिगी लेगाय मिजे साइडा लेहौरे साइडा लेहौरे अदुगा एक्टिवा जे आइंगोदा सिनारमगा आइना कना लांगमिनै नोय हंगांदा मोय अहुम लांगमिनै कना नो ए भाई नंग एक्टिवा पुथोरमिना नंग चालोनु गुदोंदिबा नंगानी आइना हाइरे ए लेगाय मी मा यावरि कंदा रोय ना हाइरे लेगाय मी आइ गाय देनो ना बासिगोंग देनी ना हाइरे अदगी चालोनु नंग चालोनु दा ना हाइरे कम तोरो ना हाइरे बी तुजे मोय अहुम तोमिना चक्रे मणिपुर पुलिस की यामना चावबा माई पाकपा अमोइना ngasi सिंजमई पुलिस ना अल्टो कार अनि यावना मांगख्रबा गाड़ी तरा फागतपा ngamkhre सिंजमई पुलिस स्टेशन की एसडीपीओ मयंगबम रोनी की मखादा ओसी इंगो चाना लुचिंगबा टीम अमना गाड़ी सिंह अदु फागलखिबनी फागलखरबा गाड़ी सिंह अदुदी एक्टिवा अहुम R15 अनि पल्सर अमा हंक अमा डिओ अमा अमसुंग अल्टो कार अनिनी पनबयाबदी ngarang इम्फाल वेस्ट पुलिस की एंटी व्हीकल लिफ्टर टीम ना हुरानख्रबा गाड़ी निपान रिकवर तौबसु लेख्रबनी मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर HNK शर्मा साना खोनबदा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सिजिनरबदी लमदम असिगी सानरोय सिंगी परफॉर्मेंस फगलकनी हाइना फोंगदोख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी हॉल द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस मणिपुर यूनिवर्सिटी अमसुंग नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस न सिंधुना न्यू चैलेंजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस इन द 21st सेंचुरी हाइबा हिरम असिदा नुमित हुमनी चथगदबा सेमिनार हौदोकपगी थौरमदा वाफम असि फोंगदोखिबनी थौरम अदुदा वाइस चांसलर न मखा तारदुना हाई
इंडियादा मणिपुरना साना खोटनाबददी अचौब फिदा अमा कनबा ngamli मसाना खुदिंगमक्ता हेना खुमांग चाक्सिनगे हायरबदी टेक्नोलॉजी की मतेंग लौब ताई हाइखि ngasi की सेमिनार हौदोकपगी थौरम अदुदा नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अमसुंग महिरोय सिंगना सरुक याखि नुमित हुमनी चथगदबा सेमिनार असिदा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस दा अनौबा खोंगथांग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग तोंगान तोंगान बा मसाना सिंग थाक वांखत हन्नबगी मरमदा अखंग अहिसिंगना पेपर पुथोक्तुना खननैनखि University and affiliated colleges of Manipur has produced a number of Olympians. Mention may be made, namely Kumari L. Bombila Devi Archery, Kumari K. Tombi Devi Judoka. With the establishment of the Department of Physical Education and Sports Science, now it is very technological age. One has to analyze all the details performance by Olympians. Manipur Tribals Forum Delhi na pangthokadoriba mass rally ga mari lenana JAC against anti-tribal bills na lakliba November ki tang 3 gi ahing nongyai dagi November ki tang 5 gi ahing nongyai fauba Manipur gi chinggi mafam singda pung nifunipan ki ban tawgadori amadi lakliba November ki tang 15 dagi Manipur gi highway singda makhata na ban tawgani hairi Pong lambi ki matang da sem kiba JAC na ngasi matam khara Jenims ki main gate thinglure ngasi ayuk yamlaba nupi amadi nupa sing thoklaktuna Jenims ki main gate thingzinduna chatok chasin thingki gate thingjinba aduna ana layenga mari leinana chatok chasin tawba singda chauna khudong chadaba mayoknaki irang laksitnaba Imphal East Police ki SP na luchingba police team amalaki panba yaba amana ngasi asi Medical Council of India gi mihut kangbu amasu Jenims ki authority ga unaki tungda JAC ki mihut kangbu amana Jenims ka unaba ki ayaba piraktuna unaki kun taruk tagi sangsil lakba Jenims hospital thingli base aikoi gi JC gi mai kai dagi ahongba handokpa amata leizade public na aikoi na JC na sangsil base support tawbiu praja miyam na layeng ba lakpi ganu maduda lakpada aphapata thokpado koi praja miyam bu nungsi dabagi natte aikoi gi khongjang asi mai pak na nabagi damakta hona jabani maduda aikoi bu waro biganu makha ta bada aikoi sarkar dagi positive oiba response ama phawba laktriba makai aikoi gi khongjang hongba leitana sangsin khigani Konthauzam Assembly Constituency ki MLA Oiriba K Saratna aikoi gi ipa ipuna thamlamba liklam sing mangkhibadagi ngasi tahai uhaidraba thodok sing thoglakpani haina phongdokre wafamasi ngasi puya mai thakibagi chani ga marfu humdoi subagi numit ngasi puwari gi amamba numit haina palan taunakhibagi thoramda saruk yaraduna MLA na phongdokhibani Hairiba palan thauram asi puya mai thakibagi apunba ningsing loop pumanil na sinduna Khumal Lampa ki Youth Center Auditorium da pangthoki MLA Saratna makha taraduna hai aikoi gi ipa ipu sing na thamlamba liklam sing adu ningsing duna tangdu leitaba ingtappa lam ama oihanduna chingmi amasung tammi amata oina nungsi chanana leiba matam oire haina phongdoki Angleipak asing hut payapki koi batam yoksala adu ipai kusi salam nilam sinado amu hanjanna sakpa taragati singtam gi adu mamasing nawi muksina bugi koi okhalo sinado koragna Manipurda koi tangdu leita ba sati leiba awat pa leita ba adu ba angleipak ama oigani haiba apu thamjabuga lerna ngasi tongan ba mioi kayana saruk yaduna pangthokiba palan thoram aduda lanai organization ki mioi sing amadi resource person kaya su wangang ki thoram masida pumanil gi convener Chandramani Khuman Chana Paumi sing da hai puya mai thakraba matung dagidi ngasi lamdam asida oirakliba tangdu leita draba tahai uhaidraba fibam kaya asi thoklaklibani masida sunatana lamdam asida leiriba furup sing gi marakta nungsinadaba kaya amasu thoklakle haina phongdoraki Returning Officer की Handbook Chapter 2 Para 2.13.5 की मनung चन्ना सखंगलबा Political Party की Local Branch सिंह अमदी Legislator सिंह की Consultative Meeting अमा लाकलिबा October की तांग कुंट्रा माथोई की नुंगथिल की पुंग अनिताबा मतमदा Deputy Commissioner Imphal East की ऑफिस ता पांगथोक लगनी हाइना District Election Officer DC Imphal East ना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलगली
मणिपुर की म्युनिसिपल काउंसिल तरा निपान अमसुंग नगर पंचायत निपान पुन्ना अर्बन लोकल बॉडी कुनगा तरुक की टर्म लोइसिलकपका लोइनना मसिगी मिखल लाकलिबा इंग लिसिंग अनिगे सुपना तरा तरुक की जनवरी की तांग मरीदा पांगथोकलगनी हाइना ngarang पांगथोकिबा कैबिनेट मिफम अमना वारेप लौख्रे स्टेट इलेक्शन कमीशन ना प्रपोज तरुकपा शेड्यूल की मतुंग इन्ना अर्बन लोकल बॉडी कुनगा तरुक की जनरल इलेक्शन मथंग चही जनवरी की तांग मरीदा पांगथोकपदा कैबिनेट ना अयाबा पीखिबनी हंतक पांगथोकदौरिबा कॉलेज की मिखल हाना लेपनखिबा नुमित लाकलिबा नवेंबर की तांग अनिदा पुन्ना पांगथोकदबनी हाइना मॉनिटरिंग कमिटी ऑफ स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 2015-16 एम्स देसामना फोंदोरकली ngasi desam ki office da paumi singa unaba amada committee asi convener Khetrimayum Romesh na phongdorappada ngasi Manipur college ta chatuna yengsilubada naronda mahiroi singi ID card piramba thengnare college authority na ID card pige hairabasu numit ama leplaga pigadabani Kakching Khunong college kina semester sudaba mahiroi na vote lepa yaroi यानी हाइबगी चयेतनबसु कॉलेज अथॉरिटी का यानब पुरकले नाकल अमरोमदा चही हेनबा कैंडिडेट कया वोट लेपननब होनरंबा यावरमले अदुबु कॉलेज अथॉरिटी का भाव तामिनरे हाइना रोमेश ना मखा ताखी महैरोई लुप खरना मिखल पांगथोकपा यारोई हाइरिबसिगी मतांगदा पल्लदुना मिखल हाना लेप नुमित नवेंबर की तांग अनिदा पुन्ना पांगथोकदबनी नत्रबदी मिखल मखा ताना मचित मचित पांगथोकपा यारोई हाइना फोंगदोखी लेंडो कमीशन कोई मॉनिटरिंग कमिटी ने थम्मीब कोरप कंडक्ट से वांग मदा कॉलेज अथॉरिटी ना अदुगा कॉलेज की इलेक्शन आरो सिंगसिना कोरप कंडक्ट की वांग मदा थबक खर साथरक पाइतारेने अखोई यामना थु मतमदा मसी लैरिबा माइरोई सिंगी खलगा मणिपुर की छात्र सिंगजी खनबिरगा अथु मतमदा यानाब पुबिरागा अंदा इलेक्शन जे लाइब तांग अनि जिमनुंगदा तौबिगदबनी तांग अनि दिगी मनुंगदा इलेक्शन जे तहौदब तारगदी हाइरबे इलेक्शन जे अखोई अमुहना मफम जे इलेक्शन पांगथोकपा यारोय हाबजिमा कोई मॉनिटरिंग कमिटी की माइगेदी के थमजगे बोम पोखाइबगी थौदोकता मियोय अनि अशोक अपन नंख्रे थौदोक असि ngarang नुमिदांग इम्फाल वेस्ट पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैबा युमनाम लेकाई लाइरेंबी मनिंगदा लैबा युमनाम प्रियोकांता अपोकपा इबोबी कौबा मियोय अमगी युमगी थोंगालदा पोखाइखिबनी प्रियोकांताना थबक हलकलबा मतुंग इकान कानदना युमगी थोंगालदा खंगौदना बोम अदु पोखाइरखिबनी हाइरि थौदोक अदुदा प्रियोकांता मसा अमदी महाकी मचानुपा लक्ष्मीकांता अशोक अपन नंखी थौदोक थोक्रबा मतुंग इम्फाल वेस्ट की पुलिस टीम अमा लाक्तुना येंगसिनखी प्रियोकांता खुराइदा लैबा गौर गोविंद कॉलेज दा ओजा ओइबा मियोय अमनी हाइरी सोक्लबा सिंह रिम्स दा पुखत्तुना लाइकनरबा मतुंग सिजा हॉस्पिटल दा मुक रेफर तौख्रे नाकल अमरोमदा ngarang numidang yumnam leikai lairembi maningda leiba yumnam priyokanta gi yumda bom langsilanduna pokai hanbagi mayokta wakat mifam chathakre wakat mifam adu yumnam leikai lairembi maning nambul turel mapanda yumnam leikai lairembi maning women welfare association asinduna chathabani मफम जिदा समायन तौदना बोम नुंग तौदना तौबसे मरा लेतब मी सोप पनबा यावबा अदुगुंबदु तौबीदनाबा अखोना ngasi फमिबा धरना से असिगुंबा थबक से मतुंगदा अमुहन्ना तौबीगनु हाइना कनो मैरा पाइबिगी तरफतगे अखोना तौबीरिबा संस्थान सिंगदुदा कनानोसु खंगदे अखोय करिनोसु खंगदे अदुदा मतुंगदा सिगुंबसे युमलक्ता तौबीगनु हाइना हन्ना हन्ना अखोना अपील तौजरे नेशनल बुक वीक का मरी लेना तरामाथोई सुबह लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेशन लाकलिबा नवेंबर की तांग तरा मरीदगी कुन फाउबा एजुकेशनल गाइड सेंटर न सिंधुना सिंगजमैदा लेबा सेंटर असि कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकलगनी लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेशन असिदा ड्राइंग कंपटीशन डिबेट कंपटीशन इंटरैक्शन प्रोग्राम अमदि सिंपोजियम द चिंगबा थौरम कया पांगथोकनी लोइनना मपान लमगी पब्लिशर सिंग यावना बुक एग्जीबिशन अमसु पांगथोकतुना मखल कया गे लाइरिक सिंग चादा तरा डिस्काउंट तादुना मियामदा फंगनगदौरी ngasi सिंगजमैदा लेबा एजुकेशनल गाइड सेंटर दा पाउमी सिंग उनबामदा लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेशन कमिटी कन्वेनर के शरद चंद्र शर्मा हाइखिबदा लाइब्रेरी के मरु ओइबसिंग असि खंगहंदुना हौरक्लिबा नहासिंगदा लाइरिक पानिंगबगी वाखलोन पोखहंदुना अफबा सोसाइटी अमा सेमनबगी पांदमदा लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेशन असि पांगथोकपनि हाइना फोंदोरखि थौबाल कियाम सिपाइदगी सिनाम तोंबोई मिसिगा मरी लेना हौखिबा अक्टोबर की तांग कुनगा तरेतगी नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरे लंबीदा चथरंबा बन ngasi गवर्नमेंट का यानाबा अमा पुरकपदगी नुंगथिल पुंग अनिदगी मतम खरा की ओइना कमथोखरे यानाबा अदु जेएसी की मिहुत लेखिद्रबगी इमुंग मनुंग केंद्र की एमएलए के मेघा चंद्रा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एसपी के राधेश्याम एसडीपीओ थौबाल शंकर देव अमसुंग सीएमओ इबोबिगा
mahaki chamber da punna ngasi nungthil wari sanaraba matungda purakibani yanakhiba wafam singa dudi sinam tomboi gi misi asigi matangda Thobal police ki SDPO Thobal na IO oiduna chathariba case asi Manipur police ki CID crime branch ki SP Shyam Sundar da sinaba misi asigi matangda chathariba inquiry edu yariba makai athuba matamda loisinduna government ta khusinaba amadi tomboi gi hakchang imung manungda sinaba sina chingbasing asini Wangjing Tentha Kendra ki MLA Paunam Roger Nangasi Kendra asigi tongan ba mafam singda paikhalakliba chawkhat thaurangi thabak thauram sing hakthengna chatuna yengsinkhre Kendra asigi fangliba cheng quinton lising amaga chonga ga humudrani masidagi voter amamamda cheng kg manga kerosene liter ama amasung chini kg ama tha khudingi leptana piri haiduna voter tara leiba imungdadi cheng kg yankhaidi fanghalibani haiki ngasi yengsin bagi khongchat aduda MLA Brojenna phongtokhibada kendra asigi mafam ayamba ising ichauna sogan khraba matungda haujik lambi sorok ayamba semjinba loire lairak sing fit kun pakthok tuna koila thanabagi damak WBM loba loire amadi drain na chingba chanba loire thabak sing ayamba November thada loisinaba pandam thamli haiki Wangjing Turelda Lairamba Ichauna Chenthakiba Thong Singsu Numit Mari Manganigi Manungda Thabak Paikhat Pahauragani Haiki Municipal area gi lerak singse ayamba koi silona putpun si pahan ba maramdi masi koi putpun paktre de koi lerak si siam de koi drain chande adoga koila tharoi sumana leiba doi nung si quality phatra de koi hapan de adana laiba municipal area gi lerak singse loina koina laiba handaki November thabo manungda loina semba loina ba khoi thawrang ama khoi nam pai Mayang Imphal Thana Mamang Lekai degi akoi jam mosigi misi thijan bio haiduna Chief Minister da memorandum pisin kre Laikhidraba mosigi imung manung amasung misi asiki mayokta senkiba JAC ki mihut sing ngasi numit yungba matung pung ani taramdaida Chief Minister Banglo tamna memorandum pisin balaki memorandum pisin balaki ba mioi sing adu all secretariat mapa khara helakpada police singna thatki Mioi sing adu ki maraktagi JAC ki amasung imung manung ki mioi ahum tamak Chief Minister unaba changhanki ningsingba yabadi mosi asi thasi ki tangkun ga marida Mayang Imphal koncha ki lofom amagi balida chingnaningai oiba moongda thauri yanduna siraga lairambani misi jigi matang da ngasi tangkun marida asibaji masaje sina phangbani adubu ngasi babuda sarkar gi maikei degi asiba sigi langla langjin se ngasi babuda puthok bidre aduna mi halami ba kambu jingse atu matamda puthok binabai damakta akona honorable CM deputy CM amadi DG SP Imphal West asina singba akoi gi darkar leiba authority singsi da akoi memorandum je submission tawba akoi laksaban Thasigi haukiba tangkun ga marida Thobal Kaithel da headquarter IGAR South ki makhada ani suba AR amasung Thobal District Police Commando ki apunba khutpu amana thi humba chathabada pripak ni haiduna phare hairiba Thobal awang lekai digi asem sarat chahi yangkhai apokpa A Nitai Singh hairiba mioi asi pripak amasung masigi lan mi sanglup Red Army ga hiram amatada mari leinade Mangonda Pripaki Malemna Thobal District ta leiriba School College amasung Chekon Singh daki sel khomba ki thabak sinai haiba wafam adu aranba yumfam yaudaba wafam ni haina People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripaki Department of Publicity and Propaganda ki secretary na thadorokpa cherol amada sengdorakle Nakal amaromda Kangleipak Communist Party ki thakai khuding ki phongba chefong lantheng minaksi aikhoi gi ningtham chefong ngasi phongkre Ningthang Chefong Asida Tarama Toisuba MFL gi Mapokumonda Meki Chairman na Pizabaya Pauzel Manipur Merger Agreement ki matang Lamdam Asida Nupi Singh Miot Minay Amadi Chaitheng Haibana Chingba Hiram Singh Asigi Matangda Sugaiba Waroi Singh Chefong Asida Yauri Haina Lup Asina Thadorapa Atopa Cherol Amada Khangalakli Ngasi Khwaramban Kaithel Mamangda Dendrite Box Mari Kaithel Sinfam Amadi Saktam Kanba Lupna Mai Thaduna Manghankre Dendrite Box Mari Adu Mioi Amadagi Lup Asina Fagat Khibani Naha Kayana Dendrite Punisa Oina Sizinarakpadagi Lup Asigi Ima Ibil Singna Dendrite Yonba Dukan Singda Drive Chathagani Hairi
Higher secondary examination single result Megi Tang Kuntra Matoi Faubagi Manungda Suksoi Soidana Haidoknaba State Education Board Singna Amato Oina Ngasiyana Kre HRD Ministry na Kauduna All India Amadi State Education Board Nifu Henbana Ngasi New Delhi da Phamkiba Mifam Amana Warip Asilau Kibani Centrally funded technical institute singda joint entrance examination da thengthariba asi koknanaba Human Resource Development HRD Ministry na khongthang asi laukhalakpani Hantak Chahida State Board Singna result haidokpada thengthabana maram oiraga NITs IITs amadi atopa centrally funded technical institute singda ming chanbada counseling ki matam yaithakhiba laikhrabani Images of Manipur na sinduna pangthokpa first Imphal National Print Salon Inglising aniga supna tara mangagi makok mathang takraba contestant sing maming laukthokre Color printa Bangalore dagi Dr. S. Harinarayan Monochrome da Mumbai dagi Vekharkar SM Nature printa Bangalore dagi M. Mohan Travel photo da Imphal dagi Livestream Bipujit Singh Photojournalism da Mumbai dagi Vakharkar SM na ahan bamana Singh Fangkre Center for Development of Advanced Computing Kolkata amasung Manipur University na Development of Electronics and Information Technology Government of India ga kusam naduna Information Security Awareness haina mingthonba National Awareness Campaign on Information Security Workshop among ngasi Department of Computer Science Manipur University gi seminar hold the pangthokre workshop aduda Internet Ethics, Password Management, Computer Virus, Identity Theft, yauna Cyber Crime ki makal sing, Email Threats and Tips, Verification of Email Sender, Secure Web Browsing, Data Security, Copyrights ki maru oiba, Cyber Law na chingpa singi matang da khanaki. Workshop asi maru oina hausi henkalakliba Cyber Crime ki thokdok sing asigi matang da awareness pibani loinana angang naha oiriba miyoi sing non-IT professionals sing da awareness pibagi pandam da pangthokpani. Siza Eye Care Foundation na Lions Club Lay Marol ga khusam naduna Sunlight Library Club Kongba Khetri Laikai da lem namit layang bagi camp ama chathakre Cataract naba miyoi kun glaucoma naba miyoi ani yauna punna miyoi chamaga kunthraga nipan camp adu da layang khi loinana cataract naba miyoi mari Siza Eye Care Foundation Langol da puduna operation tawki hairi Hauzik Sanabagi Pauda, Tarasuba Manipur State League ngasi Sanakiba League match animak draw oikre, ngasi Sanakiba Humfunito Super League ta M Khabam Lamkhai Amadi FC Jalen Sadar Hills Anizna Sanakiba match adu, Apiba Matamda Panjal Amata Janaba Ngamdana draw oikibani. Ani Suba Sanakiba Humfunto Super League tana Jet FC Churchanpur Amadi USA Kurai Ani Panjal Ani Janudana match adu draw oikibani. Draw chat kraba match sida Jet FC Churchanpur gi Panjal Ani adu, Fungtan Lian Amadi Gogo Hangsing Anina Chankibani CS Rix Amadi S Suchan Anina USA Kurai gi Panjal Ani adu Chanbangam Kibani Kumakcham Ingocha Memorial Trust Sentang Makada Amfana Sinduna Mapal Kangjebungda Chatharakliba League Tournament Asigi Hayeng League match Sing Hayeng Sananaba Loisanbaga Loinana Makhataba knockout match Singna Mathang Thagi Amadagi Sanaba Hauragani Hayeng Ayuk Sanagadaba League match Amada Trau Kwa Kaithel Amadi Neroka FC Sangakpam Anina Lamba Taunaragani JSYC Sadar Hills Kunsuba Winners Cup Football Tournament ki final changkre Ngasi Sai Takil Sagolban United na yumbu oiduna sanakiba semi final match aduda Sagolban United na JSYC Sadar Hills pu Panjal ani amada maithiba piba ngamkhrabasu tha asigi tangkun ga tareta JSYC Sadar Hills na yumbu oiduna kangpuk pida sanakiba match aduda JSYC Sadar Hills na Sagolban United pu Panjal amasuinoda maithiba pikhibaga loinana makoigi mayokta Panjal amata chankhidaba aduna maram oiraga JSYC Sadar Hills na tournament asigi final changbangam kibani final changkraba JSYC Sadar Hills ki Panjal adu Saigen mang wifi na chankibani maithi haukraba Sagolban United ki Panjal ani aduna inaw yumnam amadi aboy Manohar mayum ani na chankibani tha asigi tang 18 dagi home and away basis ta pangthokpa haukiba tournament
asi Babina Diagnostic ki Managing Director Dr. T.S. Dhabali ki senthang makhada All Manipur Football Association asinduna Manipur ki district singdagi Super Division Football League tournament singda winner oikraba team Nepal na saruk yakhibaga loinena final match tha sigi tang 38 da Imphal gi Mapal Kangjebungda Klasa Kainau amadi JSYC Sadar Hills anina sanaragani Badminton Association of India ki mityang makhada Manipur Badminton Association sinduna DM College campus talaiba indoor stadium da chathariba North East Zone Interstate Badminton Championship ki ngasi sana ki senior team event ta Manipur na Mizoram bu panjal ahum anida maithiba pikre aduga Assam na Meghalaya bu panjal ahum sinoda thoikre amaromda junior team event ta match tasu Manipur na Arunachal Pradesh bu panjal ahum anida thoikre aduga Assam na Sikkim bu panjal ahum sinoda maithiba pikre Ahum Suba North East India Cadet Junior and Senior Kickboxing Championship November amadagi pangthokpa hauragani Championship asi National Kickboxing Federation Wako India amasung Niko gi lamjing makhada Kickboxing Association of Manipur na sinduna Khuman Lampak Sports Complex ki boxing arena da November gi mari fauba chathagani Championship asida Assam Tripura Meghalaya Mizoram Arunachal Pradesh Sikkim Assam Rifles amadi Assam Police hairiba unit Mapan asidagi sanaroi humbudraga manga na saruk yagani yumbu oiriba Manipur dagi na sanaroi chamaga yankai ga manga na saruk yagani Championship asi haudokpagi thauramna Khuman Lampak Sports Complex ki indoor stadium da November gi tang amada pangthoklagani Northeast Sports Competition Imphal Tarakpasida Ekoi kickboxing eba masana chuchu indoor game da machine ji yaunu da makta ekoi Manipur Bazaar amadi saka sida ekoi na asauba Northeast ki eba one voice da ekoi na hariba championship ase sinjabani championship ase pangthu ingai manungda ban style amadi thoning da thawdo man thon bidana afaba samaj ama naron sengatpada sanaro singbu yokhatpada asauba thawdang lobiyo haidana kickboxing association gi makai degi paujela se thamjaga Arobida bulletin asake headlines amukana miyam da thamsage tongan ba lining laiso leiba leibak amada mi gi dharma amadi chakcha yuthakta khutingjan pamthokte haina CM Ibobina BJP da atamna na ngangkhre Thagi Khusuman PB dabadagi new secretariat building sabaki thabak suiba sinmi singa sidagi thabak lepagi khongjang changsinkhre Gari huran bani haiba miyoi ama miyam na phubada leigide loinana miyoi ani amana faraga police ta sinakre Amasung Manipur University ki Vice Chancellor na sana khotnabada scientific technology sizinarabadi lamding asigi sanaroi singi performance pagalakani haina phongdokre